Okay guys, muri video ngiye kubereka uburyo ushobora kuba wahindura ifoto yawe ukaba wahindura background ukoresheje WhatsApp. Hari abantu benshi bigora ugasanga kujya mu application yo editing bashaka guhindura mu background y'amafoto yabo, ugasanga no kubagura cyane. Nyamara WhatsApp ifite AI ishobora kuba yagufasha kuba wahindura ifoto ya background byihuse bitagusabye kuzajya mu zindi application. Ushobora kuba ushaka guhita uhindura background ako kanya bitewe na background wifuza. Rero nayo mpamvu nawe muri video ngiye kwereka uburyo wahindura ifoto ya background ukoresheje AI ya WhatsApp. Icyo usabwa ni ukureba ino video ukayirangiza. Ikintu cya mbere uraza gukora, uraza kuba uri muri WhatsApp yawe nk'ibisanzwe. Nurangiza uraza kubona kano kanuza kaba kari hano, kano kaba kari hano, niko uraza guhita ukandaho kano tugakanda. Nitumara gukanda turaza kubona amagambo yanditse ngo I need help with my school project. And I want to find information about a topic. I want new music to listen to. Hari ibintu byinshi. I want to make picture. Ushatse witwa I want to make picture. Ariko reka tujyana kuri message rero dukanda. Bitewe na background yawe uburyo wifuza iraza kubisa. Tukanda hano kuri message. Turuza hano tujya hano handitse ask Meta AI anything. Niyo yagiye kuvugisha. Cyangwa tuhinde background ifoto yacu tuzana n'agakamera. Nitumara kuhaza turaza guhita twizira hano muri gallery yacu. Tuze twinjira muri gallery tutarimo ifoto dushaka guhindura background. Tuze dukande ku ifoto yenda dushaka guhindura background tukadutora iyi ngiyi. Tuvuge ngo change background. Wowe biraza guterwa no gushaka guhindura background n'ibyo uraza kujya wongera. Change background. Twandike gutya tegereze turebe ifoto yacu iraza kuba imeze. Tegereza turebe, urabona ko hano bari kutwandikira. Urabona ko umaze guhindura background. Biraterwa no gushaka guhindura background yawe, dore ko no kwamaze guhindura background. Wenda ushaka kuba ushaka guhindura background ngo change background near the sea. Twandike gutya near the sea, turebe ibyo baraduha. Change background near the sea. Tegereze turebe, urabona ko bahise bashyira nyine ahantu hegereye inyanja. Biraterwa n'uburyo ifoto yawe cyangwa background mu buryo wifuza, ahantu wifuza ko yaza kuba iri background yawe. Biterwa n'icyo ushaka. Ushaka no kwibwira ngo change, ihindure background image cartoon. Higire cartoon. Hari abantu benshi bijya binagora batigire cartoon. Tayari urabona ko ya foto isiba cartoon. Biraterwa n'ikintu ushaka ko yahindura. Hano ushaka hindura cartoon, ushaka kwerekana iyo cartoon uburyo yaza kuba imeze cyangwa uburyo yaza kwitwara. Urabona ko ni wa wundi bose. Nurangiza urahita ukande hano kandi muri ya foto kandi hano utudomo dutatu hano hejuru. Umara kwakanda ukande save. Kugira ko yagiye muze no kuri ya yindi bikore gutyo. Wowe urakomeza ugende ugibwira nyine uburyo wifuza ifoto yawe yaza kuba imeze cyangwa background yaza kuba imeze. Bitewe na background wifuza, ushaka kugira ati kuri etage, mu muhanda, hano ishajya hatandukanye, mu busitani ikaba bikora, mwicaze ku ntebe ikaba yabikora. Ishobora no kuba wayigira mu Kinyarwanda ntacyo bitwaye. Nabyo byumva ko iyi ni AI. Niba uri kubona ino video hari ikintu yagufashije, kanda like. Nibyo kuzajya ubona izindi video nyinshi nk'izi, kandi subscribe, ufungure tujya kugira ngo nakajya yagira video nimwe gucika. Utere comment ku kindi wifuza twazakubwira, tuzakibona muri video y'ubutaha.